Malam ini saya akan mancing nih di Sungai Ciseel. Kita perjalanan menuju ke lokasi melewati hutan. Ih, ngait. Dir. Jika tukang itu nih, kena live mystery nih. Namun live mystery hadir. Nih teman-teman kita nih udah mendahului. Jadi ceritanya berempat. Yang satunya mana? Saya. Jika nuh Ini umpannya pakai umpan ini ya sekarang, bukan umpan jitu. non Bisa cocok enak umpan jitu. ulam non itu. Pakai ulam. Ini oleh sorangan apa meli? Lilit kelapa. Mana cing? Kelabut aing. Mana kita jika nutrek ngusup jika nutrek apel mon. Hei, ngedadak. Mana yuk? Ayo dia yuk. Getek nih enak kita. Getek enak anjut. Kita ya orang aja mana?